Og Paul har måske fundet et eller andet, man kan binde om udstødningen. Nå. Har du en kniv med? Jeg vælter mig da i knive. Det er ligesom, hvis jeg falder, så dør jeg. Det er helt Fedt sikkert. nok. Giv mig en af dem. Jamen, de er væk. Så kan du fly falde. Ja, jeg har da en hobbykniv i. Nå, så stik man den da. Kan jeg stikke dig med den? Nej. Weirdo. Weirdo. Yeah, I'm the weirdo. Nu kommer det til at lyde sjovt. Det var helt vildt. Det var sgu da sygt. There it is. Oh. Step 1 of 2. Yes. Nå, men jeg tror lige, at jeg... Det gør jeg lige. Hvad? Ja. Ja. Ja, ikke? Det er fordi, den her kunne ikke rigtig være der. Den lå lidt i spænd. Oh. Super quick. What are you gonna do? The same as before. Yeah, well, they don't know that. That sucks. I'm gonna tie up the... I don't know. Don't you know? No, I don't know. The thing that runs from there to there and exhausts stuff and Oh, the and, and exhaust. and dampens sounds. You're gonna tie that up with a seat belt Yes. It's gonna be very secure. because the rope burned through. Yes. Der er endnu mindre plads end før. That's awesome. Så er det jo godt, du har klanket dig. Det sagde jeg på dansk. I don't know if I'm getting this, but maybe. Au! Du var sgu da ikke... Det sker der jo egentlig ikke noget ved. Nej, jeg har hørt, du skulle være sund. Ja, det er det. Så slip da din lorte snor. Du ikke kan holde din skid. Nej, det sagde man også. Når man ikke hører dem af, mand. Åh. Alright. Old fix. New fix. Oh, yes. Am I dirty? Sir? That's a good theory. Yeah, a little bit. Just leaves and shit. Or just leaves. Am I dirty? No, it's just leaves and feces. Yeah. I'm holding this. Enjoy. No longer am I Bound by it. great. On a scale of 1 to 10, how sure are you it will work? Like 6.5. Oh, promising. Sounds. Alright, I'm gonna stop filming and give you work peace